Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe udahwema kutwereka kubana natwe umunsi ku munsi aho dukurikirana uherereye, reka twikazire muri aya makuru yo muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu, umwaka rero wo ni uw'ibihumbi 2026. Mu nkengero z'umujyi wa Goma muri kino gitondo ibintu byabaye bibi cyane, ni hafi neza n'umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mw'abantu mwe ibihabereye mu by'ukuri byateye abantu benshi ubwoba ndetse banabatera urujijo. Igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bivugwa ko kigabye igitero muri kino gitondo, hanyuma bamwe mu basoda b'Icyama 23 babonye ko ibintu bitari buze kuza kuba byaborohera, bakuramo akabo karenge barirukanka. Ariko nanone hari amakuru akomeje kugenda yemeza ko hahise haboneka sapoti cyangwa se hahise haboneka abasoda n'ubundi baturutse imbere mu mujyi wa Goma, bakora wesitirawu baza gusapotinga n'ubundi bagenzi babo hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Imirwano yatangiye hagana mu masaha ya saa 9 zishyira saa 10, birumvikana ni mu rukerera rwo kuri tariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu, umwaka wo ni w'ibihumbi 2026. Hafi neza n'umupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye icyo twakwita mu by'ukuri ubwiyahuzi ku ruhande rw'igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese byaba bigenze bite? Ikintu gisa n'ubwiyahuzi gikozwe n'igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba babikoze bate? Ibi rero ni bimwe tugiye kuza kuba twagarukaho. Ni ikintu gikomeye cyane rero gikozwe n'igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda bibaza batese koko ku ruhande rw'igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni gute batangiye kugenda basa naho babayeho mu bwiyahuzi. Ibi turi buze kuza kubirebera hamwe. Turagaruka rero ku mirwano n'ubundi yaramutse yumvikana muri teritwari ya Nyiragongo. Muri teritwari ya Nyiragongo gitondo cyo kuri tariki rero ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu habereye imirwano ikomeye cyane nanone ihuje Twirwaneho ndetse n'igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko aha hantu haguye abasoda benshi batwirwaneho. Birumvikana ku ruhande rero barabizi ko Twirwaneho n'ubundi isanzwe ifasha igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi, isanzwe irwanya igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ifasha igisonga cya 23. Hari amakuru rero ari kuvugwa ko igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikimara kumenya ko Twirwaneho iri hano muri teritwari ya Nyiragongo, bahise babagabaho ibitero ndetse n'imirwano. Mu by'ukuri na n'ubu ngubu gikomeje kuko yatangiye mu masaha ya saa 11 zo kuri tariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu, umwaka wo ni w'ibihumbi 2026. Mw'abantu mwe ibibereye hano mu by'ukuri nabyo bisa naho bigaragaza imbaraga kugeza amagingo aya ngaya igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda batekereza ko igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba gifite mu by'ukuri ukundi kuboko gushobora kuza kuba kwihisha inyuma y'ibi bitero cyangwa se iyi mirwano ikomeje kugenda yumvikana mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi twagiye dufatwa igisonga cya 23. Hanyuma rero andi makuru akomeje kugenda agarukwaho n'abasoda b'igisonga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuza kuba bafatirwa Katanga. N'abasoda bakuru cyangwa se abasoda bari mu nzego zo hejuru, mu mapeti yo hejuru,
bikomeje kugenda bivugwa ko baje kuza kuba bafatiwe Katanga, bafatiwe mu gisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bari basanzwe n'ubundi ngo bakorana n'igisagara cya M23. Urumva ko batangaga amakuru ku gisagara cya M23 ko bigiye gukorwa byose bikozwe n'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamwe rero mwajyaga mukumva ngo igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari kigabye ibitero birangira mu by'ukuri gitezwe ambushi, ukibazaga amakuru yabaga yatanzwe nande. Ni bamwe mu basoda rero bivugwa ko baje kuza kuba bafatirwa Katanga. Ibi turi buze nabyo kuba twabigarukaho. Nyaboneka reka tumaze tugusabe ikintu cyoroshye, ni ikintu cyoroshye no gukanda kuri like. Kanda kuri like, ujya muri comment utanga igitekerezo, ukore share ndetse wibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru tujya duyashyiraho notification ujye uzibona mu ba mbere. Mu by'ukuri ujye udukurikirana 5/5. Tutize inyuma amagambo rero, reka tugaruke kuri aya makuru yakomeje kugenda rikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Ni igitero hano mu nkengero z'umujyi wa Goma kigabwe n'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibihabereye bitumye abantu benshi bibaza byinshi. Igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaje kugaba igitero ku gisagara cya M23, hanyuma mw'abantu mwe bagukubitira umusoda wa M23 bamwatsaho umuriro, ariko hanyuma mu kubona ko igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kugenda kibotsaho umuriro, abasoda b'igisagara cya M23 bamwe bahise bakuramo akabo karenge barirukanka, ariko baza kugobokwa na bagenzi babo n'ubundi basa naho baje baturutse imbere mu mujyi wa Goma, baza gusapotinga cyangwa se gufasha bagenzi babo. Bakimara kugera hano rero nabo bagukubitiye umusoda w'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baramushwiragiza asa n'uwambuka yegera ku mupaka uhuza u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero niho ruzingiye ibyahabereye, nibyo byatumye abantu benshi bibaza byinshi. Igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba cyashatse kwavansa cyegera ku mupaka cyangwa se gishaka kwambuka ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma abasoda ba M23 bakoze icyo twakwita gusubiriza inyuma abasoda b'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu buryo bubabaje cyane, kuko binavugwa ko hari n'abaje kuza kuba bahasiga ubuzima, abandi baza kuhakomerekera, ndetse magingo aya ngaya bikaba bivugwa ko abasoda b'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe na bamwe n'ubundi bandagaye mu nkengero z'uyu mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakomeje kugenda bemeza ko ari ab'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuza kuba bahagwa. Rero reka twerekeze rero muri teritwari ya Nyiragongo. Bivugwa ko abawaza Rendo bari kumwe n'aba FARDC bagabye igitero ku basoda batwirwaneho ndetse n'imirwano. Bivugwa ko magingo aya ngaya igikomeje, kubera ko n'ubundi hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri gikomeje kugenda kigaragaza imbaraga zidasanzwe. Benshi bakomeje kugenda bemeza ko haba harimo akaboko n'ubundi k'igihugu kitaramenyekana cyangwa se cy'ubufasha butaramenyekana, bari kugenda bufashwa kino gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero hano muri kano gace abasoda batwirwaneho bakomeje kugenda bagerageza kureba ko bava mu maboko y'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ni ibintu bitari buze kuza kuba byakora, kuko amakuru yandi dufite ni uko abaje kuza kuba bahagwa ari benshi, abaje kuhagwa ni benshi, ndetse n'abaje kuza kuba bahakomerekera amakuru akomeje kugenda yemeza ko ari benshi. Hanyuma rero nk'uko rero biri kugenda bikomeza kugenda bigarukwaho, tugarutse hano umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikomeje kugenda bivugwa ko abasoda b'igisagara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko bari bageze hano ku mupaka uhuza u Rwanda cyangwa se kuri uyu mupaka wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, hanyuma birumvikana bari bashwiragijwe n'igisagara cya M23. Biravugwa ko abandi basoda b'igisagara cya M23 n'ubundi bari hano ku mupaka baje kuza gukora icyo twakwita kubarivasinga cyangwa se kubasubiza inyuma, hanyuma
ngo bashinze izi mbunda nini hano ku mupaka, ubundi barekura urufa rw'ibiturika biremereye, hanyuma urumva ko niho habereye ikibazo. Abasore b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri babura icyerekezo, ari naho bivuga ko bamwe baje kuza kuba bahabwa, abandi barahakomerekera, abandi basubira inyuma birukanka basubira muri Parike Nasiyonali de Virunga aho bari baturutse. Kugeza ubu ngubu naho hakomeje kugenda hasa n'ahategurirwa ibitero biri kugenda bigabwa mu mujyi wa Goma, kuko rero ko amakuru yifashe muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Twerekeje kugira ngo tuguhereze update zayo. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kandi kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Koresha cyangwa se partage amakuru asangiza abantu babiri cyangwa batatu. Bakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.